Tusim khat anangai kit no hitin tusim in ngai diu chu a hi le Bengal Pahhoinu kiti lungsit ngolpi tusim ain sun hi le Dm.Joel Kipgen editor asom leng aman ain sut tusim ngai num ta khat hi tun atusim anangai pantau hite kum somni lelia golang kahitan kamel hoi lai ta ati ding da na hi Bengal State haura tolpi sunga BA kana simin hi lekha pickup gangthim ta khat kana hi ji achun kapan Delhi tolpi a BA simsa ting ai dizin hi kapa hi agriculture university a professor hi ji achun Imphal agriculture university noya na atonge hinla Delhi khupi sunga kaiding chu keima kana nompon haura tulpi zo kana zon zo tan hi aji chu hichilai muna chu kaloi ka gol ho tampi kai a hi zia katha no ma hilam zo chu kan hlen hi ta na hi hichi Bengal State capital city chu Kolkata tulpi khu hi Kolkata akuna ke imna chu ki gamla be set lo hi je Bengal State hi Bengali kolhot chen ati ding dan hi jingin iki heisu iki hei tole midang za dang be set ki momong talo kolzan hola a Bengali ehon Bengali ti azong ehe no hichi zat mi ho jingse chu hi win hi ke jong hiti chun hora tulpi sunga chun BA simchai ka sidin ka umtan a hi nisi le kulisa kloi hot ka chi jiwin ke ho kaina kulisa chu uniform ki von lo freestyle hi ji achun nitinin ka ki von na ka ki chain ho chu ka khel jingji in a hi college kaina din kapan by classic 350 Royal Enfield khat ai cho pin a hi as ka gari neu chu ka kilompi timdan ham achunga ka to do a ka tola ka kinun hu nunga za chom chumin aina vet nom hle jiwin hi hello tin flying kiss ahungleng la la jin hi aji chu amonga keima mi hi na monga zong golang mel hoita ka hi dan an hinla keiman kamel hoilam chu ke do lo ka hi ahin golang mel hoi kahina kan ke do pha na chun he ha kalung thim ta in kaung kilak sa hle jingtan leisi chunga keibuk se mi in ka ki gel tan mi ho chu nim chan kahin muthim thim ta na hi I kahi lo disi sit to ka bai achun ni si le kulis ka jin ka chi jingin ni khat hi kinchong ka garneo garasa kuna kain tol do in leito la kuna kipat do ding kaga tila eta achun ke umna opposite light ta in song den nga chana konin nunga mer hoisel khanin eina veve jingin hiti chun mi thlalo chun ke chu ein ven hi ke jong ka khoda in amalam chu kaga ke hele mi thlalowa kol nunga khanin eina vet chu kamuta na hi amanu chu amel hoizin chutia eivet ji achun as kamit akisep thu da jing in nervous ka thado tan hi chomkha zuwin avela kaga bet kitle aman jong nu hiwin a hin ven za chat ji hidingham apindan sunglama alu tan hi ke jong ka kipat do in college zonin ka thlaimang pai kit tan hi azing ni khu ong hlung kitan kolisa ka chi ngai bang ma chun ka ki gun ka chi kitan hi le kol nunga nu chun ene vet na mun ma chun anading kinin ene vekit tan hi kalung thim ta chun hi chinu hi dialog them khat be wang ka het khum lo le pasal tin ki gel ponge ka tin alang khana ke jong kalung thim ta in ka ki hop thim le tai chupanin hai kaga atile amanjong hai tin akhut ahin za in nu hiwin e hindon pu ne
English achun good morning kaga ati paijing tan hile amanjong nu hiu chan. Yes, good morning bro ahin ti paijing e. Chuta achun kadip ahlok kunin kadimin tung ahin ti jing e. Keizong cham khat chu aumji tu seiji kama hi le jing tan. Dongmanin kalu ka khut thut thut jing e. Chom khat zovin kadin namuna patsan. Hello there na phone number. Na hin sei pi the dingham katile amanun zong. Hengi kho poitin number chu ahin pijing ta na hi. Keizong kalai do ngaltan. Elephant in kitina koma thingpung noi khat na chun kadingin. Text message kaga bol paita na hi. Ka message chu English pawa ka taimin hinla hi chu. E pawa ile do le hello dear. Nisi anu hiwa. Na hin veji chu ka kipa le ka tile amanun. E hin text pai ngalin. Ka hin muni apa na chun ka hin vechim theji poi tin aga nuizin. Na mel hoi na chun ka chamluwa ni tin a. Nang e Vietnam sa tai e ti do na hi. Kin ka don but kinin. Haura tulpi sunga gulang mel hoi hizat uma ke penta ka tile aman sei ben. Kol gulang ho sangin zong na hoi zon. Kamu gulang dang ho zosi sangin zong hoi ka sa joy. Ole Chinese ho na hingam ham na mel chu. Foreign mi ho na bangi ahinti. Kinzong kakipai katin chu zovin. Kema foreign mi kahipoi chule. Chinese mi zong kahidi ipoi kay Manipul tinglang mi kuki chapa kahibuwe kati piin. Kasay ben sister. Nang man nevet numbo ahin kin. Namel kamu achun kia dia. Patin tilgun nahingam hitam tinzong kagiale katipaize. Nunga nuchu ang nuizin tusay na timwale atin chuzo achun nui pumin. Kahin vet numchu kahin dayze chule. Kahin lungsit ze hiloding ong tin anuize. Hichi achun keizong kalungtim chu sa pawin kisele. Full of hope ahido ta nahi. Keiman kasay bekin in chutia na ideza. Nailungsit le kulis kay kikhenting. Kimuto hiti kaga mo atin ahile amanjong. Hingi ako apoy kimuto nate atin. Kimuto na ding amun kasay zoglunin. Text message chu kangalunin kay kulis kalupay payta nahi. Hichi akipat na chun class akatuwa o zahon. Class ala avang un ipiksay ham tizong kahit apoy nunga nu jingbaw chu kagyal-gyaltan. Hichi lungsit na chun ay umtimsa at hitapon. Oy zaho to sezong ipiksay ham kahit apoy. Kulis akikantan kay nizong kakitip na lun muna chun kakimuto chet lun ta nahi. Ata abaa kasay ahi kolzan hohin lunglit na takat anay uveti kahido ta nahi. Iho tabang ay bese povin alung alin tele jing uve. Kaldul jet khat ahin tolin haura tulpi sunga. Restaurant lin takat le low pita kat sunga sun kadul hunta nahi. Kataw pel hunin kayman kasay pajin. Kay Manipur kuki tinglang mi hizong leng. Lungsit nan kuki Bengali akyan poy katit na hile amanjong adi. Lungsit nan nam hientum anay pon. Kuki Bengali tinjong hien na anay poy ahin tido ta nahi. Chuta achun kalungtim akidang but jingtan. Kapena kipat kakipa na lin loy khat in apang ta nahi. Hichini ko akipat achun keni chuhin ko adin. Kilungsit na kahin putdet panlunta nahi. Nikat kaloy pa mamangin itongin. Kutsi Bengali nu to achun nakilungsit ham atin kinzong kadon punin. Hengi ipiti ham kati nahi. Kaloy pa inzong ay minunga ko zat uma hichi kolpenta to nakilungsit ham. Kolla a Bengali zat huahi alung timu. May pa hilo be wahi. Amo hi alung timu zat chombe ahi we ati nahi. Kinzong kagulpa za amang. Hichi Bengali nunga nu kalungsin asang hletan. Hienzo tapongi kati nahi. Kasay bein kalungtim apumpihi. Ama nu kalungsit nan. Ala amanga engol sa ahitay. Ama jingbo kageltan. Kalungtim apumpin. Ama ang abeta nahi. Hizi chun kuki Bengali tin kakhianjum tapoy katipi. Final exam anay tan hinla kayman. Lekha kasimnum tapon.
Bengal Lanu Rani chunga kangol do ta na hi kalekha simjong atlasam hle jingtan kalung thim sung le kalung mi hlan Rani jingbo akilang jingjing in nitin ka subject chu amanu bo ani khata na hi lekha ka pho kia lekha ka ve jong le lekha chunga Bengali nu jingbo kamutai chule lekha jem ho kamuthi te po na hi exam khain bol taw win a hi le ka he lo jing a hitan subject thum chan ka bol zo achun ka tha asido in imacha bon ke lo tin exam jong aban subject ho ka bol ta pon ka nga do ta na hi in langa kan ku ten na example pha nam tin e hin dong jiwin kin jong ka zo ka sei pantan hingi anom nai ka ti pi ji e hizala keiman example talo lekha jong sim talowa umdo ka hitan ka chawai pantai keita banga go hlanggam pama lekha sim chule ke banga hin khomang om kha le awang si chu ihi mai thei du hi Rani za ki chengta te kalung sit be set tai kain lama chi ta te ka thile amana se yin neilung sit le ke koma zo umtan naman izat hizong le ke man nen sung mi te koma man bi ho zo se pitangi a hen ti na hi chupa chun ke zong ka king dot jingtan kadat mo warji achun salamin chomkhat ei that lewe hypertension adan chu ama ho hi pulda system zui ho ani hidu dan hi je chutia kalung don a het pha nin aman jong lungnu mo nan sang hi in ke ho chona angai dol a hi tin ain sein a hi kin jong hi chu ka gel the hi beijing in kalung thim ta in kong ki han la ngal in ta chapa kuki custom ai poi ka ti e itile ka hlo mang thei dem tin lungthim za chom ka gelin a hi hinla ama nomong pon hi chu ki ho chona to aki kali atin hin pui do ding anom thing san ta pon a hi kalung si hle wang achun upai ka nei ta poi kol nepali hon upai soina ho da zu atiu hu ka bangtai exam la aki chaitan keima in lama khongdo ta na hi hinla kalung thimin anung sanga kolnu chu alang jingjing in ka kisi hle jingtan kalung si na amang thei ta pon kazan mangjing in zong amanu bo chu kamat jin anjing zong ka nei nom ta po na hi ka gel to chetle amilo ding ho omchan to bo ka bangtan ka in sung mi ten sum tam ta sumanga haura tulpi sunga lekha en sim sa uchu mo se e khatan ka chawai do tai i macha kagalem do zo ta lo wang in lungsit kiti wang hi kain khe do lon vo kare karon thia ka chapagap keje kagalem lo pen ta chu kol nunga khat lungsit ka chan kha chu hi jing tai hinla lungsit zia lungtup kamor sokit pun kain gap keza ipi kagalo cha hitam ka kisi le ana in ka ki kho le pe in hinla Bengal Lanu chu kangai le jingtan hora tolpi avela chikina khat ve be amel mu ki ding kanom nge je kezong hichi akona chun kalunggel kain khialtan hichi hi ngol thubu thu ai bo ve katin kapan ei de sa na delhi tolpi chu ana hi jong le North Eastern region a Silong tolpi NESU noiza atha be in BA ka kitha pat kitan kinjong phata in lekha kan simpanin nunga thu him gel talovin kama kho kasim lai lungtup ho hi lolhinna teidin pan kalan hi le silonga chun emi nunga khat in ei de chakinin ama chunga chun kong chawai guthim kitan hi ahin kalunggel ha ta in kong ki controlin ama akonin kong ki kang se do na tan hi hiya chun azona lekha phathesela kahin sima kong ki tom pholle ata abein konglol tingin NESU North Eastern Hills University Noiza BA second class kanji do tan hi lo samna ko na ki tha gel phat hin lo hlena lampi a ei puilu the ti cha ko na chun kan mo chen tan hi
Fiction iti tingle William Shakespearean Romeo and Juliet aji khu lungel su to fiction story ai bove ata awang hilodan hi chutibang machun thusimahin fiction azawve ahin angai hon gelding khat chu fact based fiction ho hi thusim construction ki boldan chule writing skills ho hi itabangyam writer pa hi lekhaji dan theme nam ahilo le thusim hin ipi adoi ham thusim hin eimalam pi athil pha ipi ei musa em ti bo vet ding kanom zon hi thusim akichai tai